салом арз мекунам ба бинандаи азизи радиои озодӣ, ба ҳамаи онҳое ки интизор буданд ки мо барои онҳо хабарҳои муҳими тоҷикистону ҷаҳонро мерасонем ва боз як ҳафтаи нав шурӯъ шуд, ҳафтаи нави корӣ. Онҳое ки кор мекунанд бароятон дар ин ҳафта барори кор мехоҳем ва онҳое ки дар ин тобистон истироҳат доранд, истироҳататон ба хубӣ пушти сар шавад. Вале боварӣ дорам дар ҳар ҷое ки бошед ба ҳар сурат барои шумо донистани хабарҳои муҳими тоҷикистону ҷаҳон муфид аст, зеро агар бохабаред пас мусаллаҳ ҳастед. Шаҳлои Гулхоҷа ҳастам, бозам дар рӯбарӯи шумо ва соат бо вақти Прага 7:07 бо вақти душанбе 2:07 ва ман шурӯъ мекунам аз хабари муҳими ҷаҳонӣ. Президенти Амрико Дональд Трамп тавассути шабакаи иҷтимоии Твиттер ба президенти Эрон Ҳасани Рӯҳонӣ ҳушдор додааст ки ҳеҷ гоҳ ба Амрико таҳдид накунед, вагарна бо паёмади он рӯбарӯ хоҳед шуд. Ин паёми Дональд Трамп 22 июл баъд аз ҳушдори Ҳасан Рӯҳонӣ пахш шуд. Ҳасан Рӯҳонӣ 22 июл дар мулоқот бо дипломатҳои эронӣ ба Трамп ҳушдор дода буд ки аз пешбурди сиёсати душманона бо Эрон даст кашад. Раҳбари Эрон гуфтааст, Амрико бояд донад ки сулҳ бо Эрон модари сулҳ буда, ҷанг бо Эрон модари тамоми ҷангҳо хоҳад буд. Дар ҳамин ҳол котиби давлатии Амрико Марк Помпео раҳбарон ва элитаи пешвоёни Рӯҳонии Ҷумҳурии Исломиро бо истифода аз мансаб барои сарватманд гардонидани худ муттаҳам кард. Ба қавли Помпео, пешвои рӯҳонии Эрон Оятулло Алӣ Хоманаӣ ва дигар рӯҳониён дар бораи ислоҳот, ҷойи кор ва имконот суҳбат карда, дар айни замон садҳо миллион долларро дар ҷайби худ андохтанд. Хуб, дар ҷараёни рӯз мо хоҳем дид ки боз тарафҳо дар робита ба мавзӯи баҳсашон боз чиҳо хоҳанд гуфт. мо ҳатман ин мавзӯъро дар барномаи хабарӣ ҳам пайгирӣ хоҳем кард ва ҳоло рӯ меорем ба мавзӯи дигаре ки фикр мекунам барои шаҳрвандони Тоҷикистон хеле муҳим аст. Сироҷдин Муҳриддин, вазири умури хориҷии Тоҷикистон, бо ҳамтои қирғизаш Эълан Абдилдоев масъалаи сурат бахшидан ба таъин ва аломатгузории марзи ду кишварро баррасӣ кардааст. Вазорати умури хориҷӣ рӯзи 21 июл хабар дод ки мулоқот дар ҳамин рӯз дар шаҳри Чолпон-Ато ва дар ҳошияи вохӯрии машваратии вазирони корҳои хориҷии кишварҳои Осиёи марказӣ сурат гирифт. Ба гуфтаи вазорат, ду тараф ҳамчунин дар бораи мубориза бар зидди терроризму экстремизм, ҳалли масъалаҳои обу энергетика суҳбат карданд. Як рӯз пештар аз ин, агар шумо дар ёд дошта бошед, мақомоти марзбонии Тоҷикистон дар пай як моҷаро дар як мавзеи сарҳадӣ бо Қирғизистон 4 марзбони қирғизро боздошт ва баъди як музокира бо мақомоти кишвари ҳамсоя онҳоро раҳо карданд. 4 марзбон дар ҷамоати Ворухи Исфара боздошт шуданд. Ба гуфтаи сокинони Ворух, марзбонон худсарона ба онҳо иҷоза намедоданд ки онҳо ба деҳқонӣ машғул шаванд. Баъди ин моҷаро саратбонони тоҷик ва милисаҳо омаданд. Мақомоти марзбонии Қирғизистон бо нашри баёние гуфтанд ки саратбонон онҳоро ғайриқонунӣ боздошт карданд ва баъдан гӯё намояндаи Тоҷикистон барои ин узр пурсидааст аз марзбонони қирғиз барои ин боздошт. Зимнан Тоҷикистону Қирғизистон аз 976 километр марз танҳо 504 километрро таъину аломатгузорӣ карданд. Дар минтақаҳои аломатгузорӣ нашудаи марз, бахусус дар минтақаҳои марзии вилоятҳои Суғд ва Бодканд, борҳо сокинон барои обу чарогоҳ даст ба гиребон шуданд ва чанд нафар ҳам дар муноқишаҳо то имрӯз куштанӣ шуданд. ва тибқи гузориши Global Slavery Index ва шохиси ҷаҳонии ғуломӣ, дар Русия то 800 000 нафар ҳамчун ғулом истифода мешаванд. Ин афрод асосан дар соҳаи кишоварзӣ, сохтмон, хадамоти коммуналӣ ва фаҳшо мавриди истифода қарор мегиранд. Бунёди мазкур бар асоси пажӯҳиши соли 2016 навиштааст ки қурбониҳои ин раванди ногувор, яъне ғуломии муосир, асосан муҳоҷирони корӣ аз Осиёи марказӣ, аз ҷумла Тоҷикистон, Ӯзбекистон ва Қирғизистон, Осиёи шарқиву ҷанубӣ ҳамчун Ветнам, Мианмар, Кореяи Шимолӣ ва Хитой ва ҳамин гуна шаҳрвандони Украинаву худи Русия мебошанд. Муаллифони гузориш мегӯянд, меҳнати иҷборӣ дар сохтмон, варзишгоҳҳо ва инфрасохторҳои ҷоми ҷаҳонии футбол дар соли 2018 истифода шудааст. ва бозам бармегардем ба Тоҷикистон ки дар ин ҷо мақомоти тоҷик мегӯянд чиниҳо дар Тоҷикистон зиёда аз 18 000 гектар заминро барои кишти кишоварзӣ истифода мебаранд. Масъулини идораи кумитаи замин мегӯянд чиниҳо заминро на иҷора, балки ба таври муҳлатнок гирифтанд. Азизмат Каримзода, муовини аввали раиси кумитаи давлатии идораи замин, рӯзи охири ҳафтаи гузашта дар ҳузури хабарнигорон гуфт ки асосан ду ширкати чинӣ заминҳоро дар ихтиёр доранд. Муовини аввали раиси кумитаи замин афзуд, дар соли равон теъдоди заминҳо барои чиниҳо дар Тоҷикистон
توجیکستان زیاد نشده است. وزارت کشاورزی توجیکستان قبلا گفته بود شرکت‌های سینزیان اینخای و خیلی که از جمله شرکت‌های چین هستند که در جنوب توجیکستان بیش از 300 گکتار زمین را برای 49 سال به اجاره گرفتند. همچنین در ولایت ختلون شرکت مشترک رشد کشاورزی توجیکستان و چین عمل می‌کند که وابسته به نقشه فعالیت و طلباتش سالانه تا 15,000 گکتار زمین را از خواجگی‌های دهقانی به اجاره گرفته به کشت پخته و جواری مکه و گندم مشغول می‌شوند. و یک خبری هم داریم در رابطه با اون که اولنبک ازگیبویف یکی از خبرنگاران شناخته بخش قرغیزی رادیو آزادی در سن 28 سالگی درگذشته است. سبب دقیق مرگش اعلان نشده است. همین قدر معلوم است که او را نصف روزی 22 ایول در کولی در شهر چولپان اتو در حال غرق شدن مشاهده کرده و از آب بیرون آوردند. او را در حال بیهوشی به شفاخانه بردند ولی در آنجا این خبرنگار جان داده است. مقامات وزارت امور داخلی قرغیزستان میگویند که سبب هلاکت خبرنگار جان را تحقیق میکنند. اولنبک ازگیبویف یکی از خبرنگاران شناخته در قرغیزستان بود و سال 2016 برای گزارش ویدیویش راجع به جوانی معلول جایزه معتبر ویبی اوارد را صاحب شده بود. او را برای گرفتن جایزه همراه با قهرمانش تا به شهر نیویورک دعوت کردند. اولنبک سالهای اخیر به تحقیق فروش غیر قانونی زمین در بیشکک مشغول بود و با او وقتهای اخیر افراد نامعلوم از طریق تلفن ها تهدید میکردند و نامه های شبهه برانگیز هم این خبرنگار میگرفته است. و یک خبری مهم دیگر وابسته به حیات نورسان توجیک است. پژوهش تازه با نام تحقیق حالتهای روانی اطفال مایل به خودکشی که سال 2017 از جانب بنیاد اطفال سازمان ملل متحد انجام شده است معین کرده است که یک سبب اصلی قصد جان خود کردن نورسان و جوانان با بی‌توجهی والدان، بی‌خبر بودن از حال و دنیای آنها و دور بودن از نوازش و مهربانی می باشد. مسئولین میگویند که حادثه های دست به خودکشی زدن کودکان و نورسان نگران کننده می شود و در سال گذشته در توجیکستان 83 کودک قصد جان خود کرده است. 47 حادثه از این میان به قول امبودسمن کودک نوک شده مانده. در 12 حالت کودکان به سبب فضای نامناسب اولوی دست به این کار زدند. پژوهشگران سازمان ملل متحد در امر تحقیق ریشه های این فاجعه در میان کودکان توجیک نظر 60 نفر و اعضای 9 خانواده را پرسیدند. اکثر والدین پرسیده شده اعتراف کردند که با فرزندانشان روابط صمیمی نداشتند و از احساس و مشکلات آنها بی‌خبر بودند. صحبت‌های آنها با کودکان تنها در مسائل مکتب و درس محدود می شده است. اکثر نورسان هم که در نظرپرسی یونیسف شرکت کردند به سوال چرا همسالانشان قصد خودکشی میکنند گفتند والدان آنها را درک نمیکنند و از جانب کسی دستگیری نمیشوند و 30% این نورسان هم اقرار شدند که معمولا از مشکلی به سر خود آمده و حالت روحی خود به کسی نمیگویند. این هم به گفته روانشناسان میتواند نورس را به خودکشی تحریک دهد و بنابر نتیجه های پژوهش مشکلات اجتماعی، دسترسی محدود به تحصیل، ازدواج برمحل و بیکاری میان دختران از عامل‌های اصلی دیگری از زندگی دست و دل شستن نورسان و جوانان گفته می شود. بیننده عزیز و این چند خبری مهمی بود که من در صبح بر وقت دوشنبه خواستم با شما آنها را در میان بگذارم. تشکر که نمیدونم چند دقیقه 5 یا 6 دقیقه است ما را همراهی کردید و شما را بعد از 3 ساعت دیگر در برنامه خبری و معرفی سرخط خبرهای مهم منتظر می شویم.